Čestitke, pobjeda protiv Meškov, finale. Tvoj komentar poslije 60 minuti. Pa da, bila je to vrlo teška utakmica, ali mislim da smo sasvim zasluženo dobili. Bili smo ispred celu utakmicu, imali smo par crnih minuta, ali brzo smo se vratili, imali gol, 2-3 stalno prednosti i mislim da sasvim zasluženo igramo sutra finale. Opet protiv Zagreba, treći meč za 20 dana, ali nema veze, mi se trebamo odmoriti, regenerirati koliko može i idemo sutra na pobjedu da osvojimo CHPHR. Podobro ste spremni сега za Zagreb, odkoliko za Meškov. Očekujemo li podobra partija? Pa neće biti tu, ja mislim, lijep rukomet, finale, igrat ćemo na full i mi i oni, ne očekivam nešto puno golova, ali ja mislim da imamo snaga, da imamo širine, da sutra odigramo jednu dobru utakmicu, ja se nadam da ćemo dobiti.